Mr Diogene rero ngiye kukwereka abakunzi ba Smart TV Rwanda. Ugiye kubabwira amakuru agezweho mu mikino. Barajya muri comment bandikemo uko yavuze neza. Yavuze neza. Kandanda urayumva cyangwa uracyari kwishakisha. Ugiye kundanza muri kandanda. Ugiye kukuranza muri kandanda barebe ukwego kwawe. Icyo bita idonido mugani wa idonido. Na sambaratika. Nta kibazo batemo turebe. Kuvuga ngo bakunzi ba Smart TV Rwanda twagarutse mu by'ukuri makuru y'imikino nk'ibisanzwe tubabwira ko hano muri shampiyona y'u Rwanda ikipe ya Al Hilal iherutse kuba yahabwa igikombe cya shampiyona, ikaba rero yari yarakinnye neza cyane, yitwaye neza, yatsinze imikino yayo, isozera rero ifite amanota ya mbere. Mu by'ukuri ubona ko ari ikipe yabikoze mu buryo buri convaincre, ariko nanone ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu kabisa bakunze kwita intare cyane, intare batinya, irimo irarekara bivuga iti hajemo kudakurikiza amategeko ya shampiyona y'u Rwanda, dore ko muri shampiyona y'u Rwanda abakinnyi 35 ari bo babemerewe kuba bari muri delegation y'ikipe, mu gihe ikipe ya Al Hilal yo yaje kuba ikoresha abakinnyi barenze umubare uteganywa n'amategeko ya shampiyona y'u Rwanda. Reka rero twihuse cyane tuhite dukomereza ku mugabane w'Uburayi. Mu by'ukuri tubabwira ko Lamine Yamal ejo bundi aribwo amakuru yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga, benshi mwarabibonye, afite ibendera rya Palestine, akaba rero yari arimo aserebura igikombe ari kumwe n'abakinnyi n'ubundi bagenzi be b'ikipe ya Barcelona kabisa, hariya za Catalonia hafi aho ngaho n'iki. Ariko minisitiri w'intebe wa Israel akaba yaravuze ko anenga cyane imyitwarire y'uyu musore w'imyaka 18 ukinira ikipe ya Barcelona, kubw'imyitwarire yagaragaje kuko bigaragaza kwangisha abantu abayahudi. Aya makuru rero y'imikino ngira ngo twaba tuyashoreje aha ngaha, ibindi turaza kugenda tubabwira uko amasaha agenda aza, turaza kugenda tubapudetinga. Ndakeka umunyamakuru wacu mumaze kumwumva neza, ndagira ngo ujye muri comment wandike yabivuze neza, yabivuze nabi, kugira ngo nyine nawe azamura urwego, akora ibintu biryoshye. Tubwire ese amakuru arayafite, arayafite ariko azazi kuyatanga. Ijwi se wenda niyo mwanenga ibindi, ariko se ijwi ryo ntaye nikavuga ujye yakurikirana kabisa. Turizera ko abakuzi bacu baraza kuba batubwira uko bimeze, nanjye nkavuga nireka nkusore ibi ngibi kugira ngo ngere ku rwego rwiza. Ibiho gukora comment, share, subscribe kugira ngo ujye uhora ubona amakuru agezweho na zase ndani zose n'ahandi wazikura cyangwa kuri Smart TV Rwanda. Turabakunda, ciao.